muzoza mura kurya ibyo kwibategurisha umwami nibyo muzorya niko umwami urunganwa rwanyu muzoba mucishije umutwe umwami. Nuko Daniyeli aca yinginga umubwiriza w'umukuru w'ingore yashizeho kuraba ibya Daniyeli na Hananiya na Mizayeli na Azariya ati, ndakwinginze utugerageze twebwe abasabyi bawe iminsi 10 baduha indya z'Solomoni aba arizo turya n'amazi yo kunywa. Uheze uze witegereze mu maso hacu no mu maso h'abasore barya kuzo kurya z'umwami, maze uzobona ibimeze abariko uzotugenza twebwe abasabyi bawe. Nuko abemerera iryo jambo abagaburira iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza kandi bayagayaga ku mubiri kurusha abandi basore bose baryaga kuzo kurya z'umwami. Akajambo basigira naka kutihumanisha ibyo kurya by'isi. Daniyeli yari atuye Yerusalemu n'uwo mu nzu ya Yuda kandi no mu nzu y'abaherezi. Bukeye bwaho umwami aragenda Nebukadinezari, murekera abahamya itegere hano, aragenda Yerusalemu aza gutera Yerusalemu ngo ashike ngo atere anyaga abagabo ko ari bane Daniyeli n'abasore ko ari 3 abashanye iminyago mu gihugu cy'iwabo. Ngo bamare gushika umwami arareba ataba basore ntitutabigisha imvugo yabo ngo tubiyegereze imvugo yabo ishire bibarwi wabo ejo bazosubirayo kandi bazatugora mu mvugo, ariko tubigisha imvugo y'ikikodayo y'iki gihugu bazibagirwa iyo bavuye. Satani aza guhenda umuntu aza kwibageza ijambo ry'Imana kugira ngo utibuke ibyo Imana yagukoreye. Nuko umwami aravuga ati, mugende abasore ko ari 4 muza mubakuza kurya jewe nzaryaho, mubahe ibyo kurya byiza barye bagubwe neza barara heza, nibamara bazibagirwa iyo bavuye. Barabyemezanya baraza babwira Daniyeli n'abo basore bati, se wamenya amakuru ntimuzosubira kurya Solomoni, muzorya ibyo kurya bya perezida. Daniyeli ati, ntibishoboka, sivuga ko ntibishoboka, titworya ibyo kurya by'umwami, titwokwiyanduza, titwokwihumanisha ibyo kurya by'isi. Abwira inkone yabaragiraga arababwira umukuru ati, tugusabye ibyo kurya by'i Solomoni. Bibiliya y'Ikinyarwanda zivuga ngo ibiharage, uzuduha ibiharage uduhe Solomoni uduhe n'amazi yo kunywa, ibyo birahagije. Umwami atanga itegeko ngo mbahe ibyo kurya byiza, namara ngo iminsi namara ngo zobajana imbere y'umwami aze kureba ukuntu mumeze, nasanga munze ejo azaca umutwe. Umwami yicishije rero tubigerageze kubikora gutyo. Aragiye akazabaha amazi n'ibyo by'i Solomoni, akabaha abandi bahungu bakabaha ibyo kurya by'umwami, bararya barahaga bagubwa neza. Iminsi 10 ngo ishire, umwami ati, muzane ba basore mubazane hano ndebe ko bameze, ko
bariye neza, ko bambaye neza, ko baguwe neza. Perezida w'igihugu baraje n'imbere y'umwami, bazanye abasore bandi bajya kuza kujyaza umwami, bose bahagaze imbere ya perezida ngo barebe gutya, basanga abahungu bajye ibyo bisoromano n'amazi, n'abajya ibyo kurya za perezida, bajya ibyo kurya za perezida baboze. ngo barebe Daniyeli na bagenzi be, basanga ngo bariko barayangayanga. Sifa kwa Mungu. Kurushaho abandi ibyo kurya by'umwami, nuko murumva umwami babatera imbabazi, arashima, abona niba beza gusumba bajya abandi ibyo kurya za perezida. Daniyeli batuma kurwa muri icyo gihugu, kandi abicogera umwami. Icyo babwiye bana bacu muraha mwiga n'abandi mwese, mwirinde kurumanisha ibyo kurya by'isi, nta kamaro kabyo, ntacyo kizobakorera, muzohora muri imbata y'isi. Ariko banze ibyo kurya by'isi bagashaka ibyo kurya by'Imana, imbere y'Imana murayakayaka. Sifa kwa Mungu. Babahagarika imbere y'Imana ikabona ko atari abantu, kandi babwiye mwebwe muraha mufite ibibazo, harimo abafite ibibazo mbere, ariko nawe kubw'ihumure Imana yabushigikiye. Uri kumva? Imana yabushigikiye, urwo rugamba ruzatsindwa. Kandi Imana ntizitabara mu bikomeye, Imana itabara mu byoroshye, izitabara mu bikomeye byawe. Iyo ugeze mu bikomeye niho Imana ziboneka. Mureke kwihumanisha ibyo kurya by'isi, Imana irabatabara. Timubona bihumanije abaye ibyo kurya by'umwami, basanze badasa n'abandi. Daniyeli, Ezekiel yagiye kugenda, iyo wakurikiye Daniyeli bagenda inyuma, umwami kandi yaje gusaba gutera, aratambuka aja mu Giputa, gutera mu Giputa ngo agaruke nawe ajana Ezekiel, asanga abagenzi be hariya, ngo amare gushika asanga bari ahantu hitwa Itarabimu ku mugezi witwa Gebali, ariho bicaye. Nabo barahashika ngo agende n'iminyago, Imana iramuherekeza. Haba n'ubwo woje mu bikomeye wiringiye Imana iraguherekeza, ntabwo izomuta pe. Yagiye afite imyaka 25 Ezekiel, imyaka 30 mishiye yicaye ku mugezi Gebali, abona ko aturuka umuyaga uturuka iburasirazuba, wamubirukana ibicu zose biragenda, abona aca umusoma umwana w'umuntu. Muramuha ngo Ezekiel we, muje kukubwira amakuru y'igihugu cy'iwanyu wasize. Imana imwereka ibintu zose. Oh haleluya. Imana iramurwanirira. Impamvu yamurwaniriye nuko atiyanduje, nuko atataye Imana iyo yaviriye iwabo, agumbira ku Mana iyo yamuhamagaye, n'Imana yabanye nawe. Ndagira ngo mbabwire muri uyu mugoroba, mukomeze Imana yawe yaguhamagaye. Tuhamagawe n'umuntu usize nane ko baguhamagaye, wahamagawe n'Imana yo mu ijuru, uyigumbireho uceceke. Imana izakurwanirira, Imana izaguherekeza, ibibazo byose izabihagarika. Tukunze gushyigikirwa n'Imana, mbere kuko mpagaze ndashyigikiwe n'Imana, ndashyigikiwe n'Imana, ibizino bivuga. Ariko bana bacu n'abagabo mwese muraha, mureke kwihumanisha kuza kurya by'isi, nta kamaro bifite pe. Bizoguta mu rudubi bikwicuve, ariko niwanga kwihumanisha izo kurya by'isi, uzamuka ukayangana imbere y'Imana, abone kuri mwiza. Ikindi ngiye kubabwira, ngiye kurangiza, mubwira amakenga. Mbana hasumye Bibiliya irabivuga, umuntu wese urahagira amakenga. Amakenga ni mabi. Amakenga iyo wagize amakenga uzawirinda ikintu, ati ikintu cy'abakiranije, reka ngira amakenga agira kibi. Mutahana amakenga, umuntu wese agira amakenga yo kwanga iby'isi. Amakenga azagukiza. Ikigira kabiri,
dusoma yiwe twinjiza Daniyeli nuko yagize gutahura ikintu. Umuntu utahura ikintu akica atahura ikintu azokira, ariko nudatahura uzova mu mwobo. Ariko nutahura hari umwobo hano, hariya batese uza kunyica, reka ncaho. Mutanga ijambo ryo gutahura muzokira. Mushaka ijambo ryo kutihumanisha n'ibyiza, ariko inzoga unywa amazi agashira, kunywa inzoga birakwishurira ideni. Kunywa inzoga biraguha inyungu, biratuma wambara neza. Aruhuka umwe wanyoye arasezeranya n'ibarabara, yambura avuga ngo ashyize muri we, yambura imyambaro ayimanika ku giti, abantu bahashika bose bagahunga. Inzoga n'ubumara bubi buzica abantu bagapfa rwose. Utahura ikintu kandi ntuhumanishe n'iby'isi. Ubusambanyi, gusambana n'upfa, gusambana tugira ngo niho biri ubutunzi mu nzu ugaburira abantu. Gusambana si ukugira ngo uzobone inyungu, ahubwo ni urupfu. Ugiye gupfa. Mwirinde ubusambanyi, mwirinde kubonerwa, mutahura ikintu babagabo. Umuntu wese atahura inzira aho aca n'ahanyura, nutahura uzokira. Mwirinde kwihumanisha izo kurya by'isi. Daniyeli bamushize imbere n'abagenzi be basanga bariko barayangana, siko biri tubwiye. None kuyagayana imbere y'Imana si umugisha n'abantu. Imana ibapere umugisha kandi mugubwe neza n'Imana. Imana irabazi, muranumva? Imana irabazi. Igiswahili kiza kivuga ngira igiswahili ndagikunda, ikavuga ngo mwumva n'abashuba. Imana irabazi, kuko mpabivuga muze mutegera kandi Imana irabazi. Yaba itaribazi simba muzi iryo jambo bagiye kubesha, ariko mutahe muzi kuko Imana buri muntu wese Imana iramuzi kandi zizo wiyumvira nizo ukora. Ariko muhumure, urugamba n'urw'Imana, Imana irabarwanirira. Iriho kwe ikibazo ufite, Imana ntizitabara mu byoroshye, itabara mu bikomeye. Iyo ugeze mu bikomeye wabuzeyo, Imana iheze iboneka. Nimushire ubwoba, turi kumwe n'Imana kandi mureke kwihumanisha n'ibyokurya by'isi, asiye mugire umugisha w'Imana. Imana ibapere umugisha. Murakoze abaza hano gusa tukabasengera.